Julo dano mingi me ywa wa kuchet male wa ilate ujaro bocho mirna tutwale kujara nipo odony igamente ikachel gamente piana ngene okonya Acholi idemba pol garmo jaro de gamente odonye patmenare anda pichara chung ku jara no ade dai daga ngel kimi pati onyo amar kana o era wajine keda riamo mano bino ikumajara achunga odari Acholi bonena jukine da ber Kiken ati Kiken gen mage bera karne come me per chair me committee Pita Mario Paul Kare gamete UV ken level enuni karon mogo kama fo inde shere ati Kiken ni kuiwa popo poro imo mtinga do mera lek ni mera jara pressure for mare te kit pe twero pe china ko yute madong ni ro mi to chala dit pressure te kin me twera ni pressure tie expectation tie mati bodano and expectation enoni ti machunyo pie pe win jeme mo mariango chunyi miyo cha duju koyo chunyi bere kaporo inde ti memo pala po bagati bere gone donc anangeyo kamo bel papa yo mo keno bere NRM yo mo keno bere MDC yo mo keno bere DP angeni wangi dong ichawane dong watikla tela mama ko be ba de la jibi kinen en mashallah tela ila DP ila MDC ila NRM kad inero bujara tika ba ko ching da DP mo nyola FDC mo peda kawaya ye ne tan do ko chen wono NRM o mara ko lok baba yero o we ko bido bien mede bene gam jo enoni wo medu wo be kero kit mena la dit Yusuf onyoro kan o we ti agonya da mera fo do to do kachel kado wonu be lutino ba wuye doga awaju chung bujara angeyo pressure ba wonu chere mo bere winyo tam ana wuchu ento chuye umete kwere umbeni chu bujara cancel la doju be ba de la yibi o ben ki mai kinu we teach ba Martin o be yot ko be do ka gwenya yo mate level kuma be 5 tu wona rio in wona woni konsi ma dere duong be lo be duong wona be roti dong kin ber por kara kilwa de jara tute regione tute bede garwa rate ko di when Mede guidance we call tichi unen bien anangeyo makabit bo karangej
Jupo karo tamre in peber ka tich eno an ang'eyo ni tich miti parliament me Uganda ber tich kikume tich be miyo ywera ipato ento itedero jone fwe kukup loki itedero weko wang'o ma inti katim ne parliament bien chao ken in no peche kikal chit pech kwe gichok cha duju we kubet ka update